Kazungu akava mu muriro. Kazu wamwumvishe? Kazunguza umunwa mu mabyi. Gadutwaye uw'ingenzi roretse we ngaduteye agahinda namutani wanjye mbemikani mwaramutse haramukana ibyibone wa Basire. Muraho mwihangane kuba ndi kubarebera mu marinete. Wajya twanditse se wundi wacyohewe. Ariko ntabwo nzi ko nazakajyasi zirata. Kajyasi na bene wanjye. Ako mukobwa washyira hamwe tuvugane. Nakobwa ubuhe. Yego. None se umuntu numyeho ndagiye aransakurije kabisa nyine tu. None se niko Kazungu wo kazunguze inkari muziko we uri kumbwira ngo ngende n'umukozi wawe nyine ari. Sawa kamugwe muvugane yakiravugana na boss wawe. Bana hobwo buzira Ambasire. Abesire gato. Ngo nta kibazo ngo imibage iri hano ngo nigende. Ngibage? Bage sageze ugure bage hano. Kazungu niko akava mu muriro. Kazu wamwumvishe? Kazunguza umunwa mu mabyi. Kazu sawa nta kibazo ubwo rero ubwo ni mucyo bigenza arabyanze. Kajyane nambike. Akiravugana na boss wawe mukobwa. Bakobwa ubuhere. Yego Kazu. Kazunguza umunwa mu mabyi. Ewe si umukozi ufite n'ikirumbo pe. Yego Kazungu wahora n'iki ako muye nako nakimbwa huye kwibaraba. Aramwe ngo ndagace nimbara amabere ya nuza. Bimeze bite bro? Uri kujya yesera? Njanga nyine kwa boss Kazungu. Kazungu ntabwo muzi. Kazungu ndamuzi ariko hari umukobwa utukana shawo niyo nshinji kubi. Ngo nimba bakitaka ana niko numvishe. Toza. Bugiye ubwo tuzasubira ni twongera kubona. Sawa nta kibazo. Sheri. Abakuru yawe. Hana mukanya haje agahunga tukana n'isande wagira ngo nikavugiye amezi cyangwa nk'abandi. Ni cyumbo y'ikimeze nk'ikindi. Uzi ukuntu rumeze? Waye ni amaze nkamuhevye wagira ngo baravuka neza. Kiya gihungu rero turahuye kyambwira ngo uratuka. Ndatukana se ubundi yari yambona. Uratukana ndaye. Hawe ndibaje ati ni sheri wanjye ananzi cyangwa. Rata sheri harubwo ngenda nukana. Reka we nawe. Rakana na kiriya kikegera wana. Bose nawe hari. Ntawe hari ngo twigenda rero. Tugende twafigira. Aya. Kubw'Imana ndakubonye nari nasinze ko ndakubona. Nibiki se mukaraje? Ngo iki? Mukaraje utatu. Kono kuri kw'Imana. Niyo uri kureba tsana mukaraje. Nyine mbwira ushakire. Ahubwo se nawe amakuru yawe. Ni meza. None se ntabwo wajyana. Ngaho mbwira nyine icyo ushakira mwana. Ushakire. Ariko no kuri kw'Imana rubanda ruzi ku Kazo undi wagize ngo burare rukundeba gute. Ndagukunda 100%. Ukunda nde? Nkunda weho ari umuntu nawe nigeze kumva numva arambira ngo nimba bakwita Anikinyo ninde. Anikinyo ding. Ngo ani uri umuntu abantu bita ba Anikinyo. Mbakunda cyane. Wowe makanyari ngukunda nde? Unzi kwande? Makanyari. Kwa Karori. Ambo egerano dufata gasirize. Ntabwo ushaka kwifotozanya nanjye se? Njye nigeze nkubwira ko nshaka ifoto. Nshakira nikomereze. Ese ubwo nta kintu urambwira se umbwira. Kabwegwe nkorombe. Shika amahato nyine nkubwire. Wondi kujya Onda kabwigwa iki? Sundi wagukomasha. Ukomande. Wowe makanyari. Ariko no keregwe urambwira icyo umbwira cyane. Ariko je mbemuko. Uranikuye. Ngira mve mikoye. Ako ubona wigize amaje. Mbe mahuko zana nagufashe rivyo. Kwa bora rero utaranibagara kugira ngo hari gato. Umukobwa wase. Oya nuwanyoko. Iyi nuwanyoko da. Ushobora kumbwira nkigenze. Kabwege ngorombe kabwe nawe.